تم چاوا خوش به کردن برومت کردن آن سولی ناوین هیجا ام به برنامه کردن لپیشبری ونه ایرو دونه ما حزیران 2026 پیکان تیوی به برنامه کردن لپیشبری ویه برنامه ما ایرو لسر بلگه فیلم بناوی کیمه است بلگه فیلم کو در هنر یعنی یونتمن اسین آخگل چکریه لسر جیگرخون چکریه اما اسین بینن سر اکرانه ام بردوام کن بریک ام بردوام کن است خازم اون برنامه ما پاروا بکن داوکو بگیجه پر کسا برنامه ما بشوپینن ایرو نها وشانما لسر فیسبوک اینستاگرام اکس و مالپیرا کردن آنه سولی ناوین بردوام دکه اسین تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی نو خیلی داوی گلکس پاس اسین بریکم دست به برنامه بکن و بلگه فیلمه چنده اکو تا چکریه بلگه فیلمه که دست پیکی ده اصلا مجبور کرد ساته چکر بو کرد سات تیوی yani ser Kurd Anatolia navî ama tiştekî wek bernamekî bû wekî din ser eşîreta Şêxbizêniya bi gotina herêma me Şêxbizina ser dîrokê li ser çend û hunerê piştî wê jî projeya platforma Kurd Anatolia navîna Pekanê li ser dîroka Kurd Anatolia navîn wek navê lêger ez karim bêjim yani wek filmên sînemayî belge filmên min sêyemînekî me ez Ustad خوی کرن تو لسر زیادتر بلگه فیلم ها و هنک دیروک تیده و داناسینا کردان تیده و چند هنر تیده تو جوی او که جوی قاده درباس نابی آنجی تو نخوازی درباس بی چی او که صدا موه چیه؟ yani filmi fiction jest yani bir avayı mesela belgesel çıma belgesel ne filmi fiction az jî hez dikim ez destpêkê we bim yani hez dikim dokumentera çêkim yani wek ne senaryoyekê wek rastiyekê ez dixwazim bînim ser perda spî li ser wê dixebitim yani çünkü hinkî belge hene hinek ne aslında hezara bi milyona belge hene di nava Kurda da dîroka Kurda paşeroj û pêşeroja Kurda gelek zêde ne yani ez çawa bêjim divê derkevin der yani hinek çîrok hene wek Kurdên Anatoliya navîn wek dîroka wan ji ber ku çîrokeke 400 sal berê vî heye wekî din Seyda Cegerxwîn bi xwe wek behrekê wek deryayekê ji bo her perçeyên Kurdistanê divê ev belgena werin pêşber yani mesela ez ne hes dikim li bay rastiyê herim rastiyê bişopînim û rastiyan derxim holê ya ji bo ya belge film ji bo min giring e ez hes dikim ez dibêjim ez ê demekê dirê jî bi belge filma berdewam bikim Yani ta hinek bahs kir çima ve biryar girt ku jiyana Seyda Cigerxûn wek belge filme çêbikî seda me vê çi bûn dikare hinek yek jî te van navalê nayê nav em dizanin ku berhemeka Seyda Cigerxûn e ji heşt berhemên wî dîwana wî eğer veci jmara şirova biki ya baştır be o kerem ki. Yani çima kime ez? Evet. Ez tabii ki serçavem ra. Yani çima aslında belgeseleki olsa Seyda Cegerxwîn yani saya bavê xwe da min di zarokatiya xwe de nas kir. Yani bavê min li Ewropayê dijiya tema ez biçûk bûm. Rojekê kaseteke şivan perver anî di kasetê de wekî hûn jî zane wekî her Kurd zane ku kime ez orijinala helbesta Seyda Cegerxwîn ve kine em ji alî şivan perver da wek stran hat bi lêvkirin yani bandorekî gelek zêde li ser hemî Kurda te tenê ser hemî Kurdan e bêjin li gelên herêmê kir
لسر مجی لسر کردن آناتولیا ناوین جی سید اجگر خون باندورا که گلکی مزندگی اجبر کو مثلا مرم نکاره تنی سید اجگر خون وک هلبستوانه کی پیناسه بکه یعنی سید اجگر خون هم هلبستوان هم شورشگر هم ککوشره کی گلکی مزن بو کی هفته 8 ساله هیجی باندوراوی سر کرده های نفش به نفشی در باست به گلکی گرینگه وكذا يعني حافظايا كرد ايشين كرد هيفين كرد وبرخدانا كرد من نوا جهم جيانا سيدا جيگر خون هم البسته سيدا جيگر خون هيسكر تکوشیناوی بالام کشاند yani تکوشیناوی گلکی بالام دکشنه تیجی زانی تو بخوجی کردی آناتولیا ناوینی aslında yani çava din emreki emş xod birsin em dibêjin kîne em yani navê belge filma min li ser şêxibisina jî min kîm ew jî aynı tişte Aynı muane mesela eğer aynı wataya mesela çima ew nav min kîm mesela min röportajek bi keçikeke ciwan rakir قاله دیگه دبیام دبستان وی پروبلمی دیجین işte derva vê problemi dişin andımız diye xanne işte Türk'üm doğruyum çıma dibêje em bêjin em Kurdin çıma em Türkiye nizanı velhasıl had demek hep şunu dibim gum min kim ya yani aslında navê belgesela şêxibizin jî bixwe ji wê keçikê derket ji devê wê keçikê derket min kim rastî jî ان او هلبستا سيده جيگر خونجي باندورا که پر برفره کر يعني حتى ایروجی دما كنت صد جرى هزار جرى تماشا بكي يعني برچا جاني تتفراد بد وصا جي كوردا كيستكي يعني همي هلبستين سيده جيگر خون پر بوات يعني هر بيبكوي كراهيه که دن مرفتگاره تيدا ببينه لوما يعني كما ازجي وك مبوتي باندورك جلكي زيدا لهركس يعني وك هشياريكي وك تب خدا بينا يعني تل خو وگرينه و بتا هر دم بده پرسكرن كو تو خوش بير نكي جبر وي كيما از ناوي اوريجينال هلبستا ويجي كيما از جبر ويجي ناوي فيلم ما خواستم بكن كيما از و کینگ و پروژه و سری خدا چکر و کینگ دست بکر و چند ماه آن سالا بردام کرد. آره. يعني تم فكرم دونا مثلا بيجن يعني ما بقاسي صالو نيفيكي تمام نزكي 2 سالا يعني وك ليكولين وك آماده كرن وك كشاندن وك مونتاج نزكي 2 سالا ام سرخه بدين ما تمام كر فكر شكو دركات مثلا من دسبيكي بحث كر مثلا شقال من باندور كر شقا كر يا اسكاتم نافا اوي بان كارو بارانا من حسكر ازجانا سيده جيگر كن وك مثلا وقت دیدباری گلکی تشتونن گلک برهم تونن لسر سیدا جیگر خوین جرایه که منه به برفرهی بلگه دوکومنتره که وسا دید چکرن من او فرق کرد او که ماسی که من فرق کرد جبروی ما بریارده و یک چی فیلم لیگر پکانه پروژه پکانه که من و عمر لونت هولوم درهنری آوی کریه مل کانادا تورنتو دانشاندان و سایجی به هوالا مثلا نقاش کرد که ماسی کی گلکی والا هیه که اند ناف بیشتر ناف خباتا دا کو برهمه که وسا سیدای جیگر کوین نهاده چیکرین ما يعني 3 سال بري بيا اصلا بريا حتى اینه حتى کو ام پروژه بفکرن آرشیو والحاصل اصلا تمامی نه 2 سال نزدیکی 2 سالی زیاده تر ام سر سکنی يعني استقرار مصبر سبب تماشاوان هیجا کسی که ما مزد کن گالا فیلمی سو yani روکی cumartesi روکی شمی لستوکهلم بردارخستن ادرسا سالونا کو بردارخستن لجیر تکس درباست به کسی که بخوازه هر یه فیلمی سیر که بکاره به ادرسه هینا و سبه هره یادجه از دخوازم و داخواز و رجا دکم که برنامه پاروا بکن جبر که ایرو به شانسیه به تالیه که از هم مدراتورم هم رژیمه اما
برنامه پوی آوایی بردوام کن ام بپرسن ام پرسی خبردام کن دما کو تبا فیلم چکر کجان آلیه جگرخون زیاده تر بالا تکشان زیاده تر تا شخرا کر او کم بیجن تا گو تمام از وی فیلمی چه بکن نره yani mesela çıkas zanın mesela her kurtek ji hema bêjin seyda cigerxwîn ji helbestên wî nas dike. Lêvek bêjin jiyana wî taybet hin berhemên nû di arşîvê de mesela di film de hin arşîvên nû kin hema bêje belkî kesî nedîtiye wê warin ser evkê di film de warin dîtin. Herî zêde çi bandora min çi ez bandor kirin mesela em çûn malbata seyda cigerxwîn me bi zarokî wî re hev peyvên hev dîtin çêkirin me bi hunermend û helbestvan û siyasetmevan û nivîskaran re me guhdarî lê kir. Yani her mesela heyraniya min al hember seyda cigerxwîn ji xwe pir mezin e qat bi qat mezintir bû her ku min ew nas kir min dît ku min ew rast hîs kiriye yani hani rast dîdiye. Yani herî zêde helbet mesela li ser taştê dahî helbestî wî hene. Ser taştê helbest misan li ser têkoşînê, li ser berxwedanê, li ser ciwana, li ser jina, li ser di wê demê de mesela kesî nediwêrî ku qala azadiya jinê bike. Kesî mesela bêjin zû bi zû nedinivîsand û nedanî zimên. Seyda cigerxwîn anî zimên. Yani helbestîn wî li ser ji bo azadiya jinê ku dîtiye yani rastiya Kurdistanê, rastiya dîrokê, rastiya zilma li ser Kurdistanê, zordariya li ser Kurdistanê dîtiye û bindestiya jinê dîtiye. Ev ez gelek bandor kirim. Yani rastî jî ez gelek bandor kirim. Girêdayîna li hember seyda cigerxwîn ji xwe em zanin. Yani di her mesela bêjin di civîna da di mîtînga da herê dawî bi gotinên seyda cigerxwîn tê xelas kirin. Ez ji wê pir bandor bûm. Tekîliya wî û neviyê wî min merak dikir û tekîliya wî û malbatê min gelek merak dikir. Hevjîna wî mesela merak dikir bi hevjîna xwe re jiyanekî çawa. Ez ji wan gelekî erînî bandor bûm. Yani rastî jî yani rastiyekê gelekî mesela pênûsa xwe wek ewkê bi kar aniye. Yani wek sêrekî efsûnî ye. Yani li gor min ez wek efsûnî dibînim pênûsa wî. Silaha herî mezin e pênûsa seyda cigerxwîn. Yani bi pênûsa xwe meriv dikare bêje ku bi qelema xwe şoreşek ava kiriye di nav Kurda da. Yek û xwe nikariye bigîne her Kurdekî lê bi pênûsa xwe gihandiye her Kurdekî. Esin ez dixwazim li vir tiştekî kat bîra min ez bipirsim yani şanseke taliyeka mezin e ku tu wek Kurdên Anatolî navîn wek derhênerek tu belge filma Seyda Cigerxwîn çêdikî te çêkiriye. Li aliyê din jî em dibînin min îro jî hinekî lêkolîn kir hinek lê mez kir Kurdên Anatolî navîn wexta ku Seyda hat Swêd û Kurdên Anatolî navîn jî naskirine pêre mijil bûne. Ez bêm tu belge filmda te ewana jî guhdar kirin an jî şopandin. Helbet. Yani Kurdên Anatolî navîn ji xwe min goya mesela destpêkê da aslında tiştê ku hatin jiyandin hema bêje aynî ye. Mesela Seyda Cigerxwîn 100 sal berê viya bûye şahîdê gelek tişta. Yani Kurdên Anatolî navîn jî 300 sal, 400 sal hin 500 sal berê viya hatine koçberkirin. Mesela heman tişt jiyan e. Kurdên Anatolî navîn bi hesasiyekî din nêzîkî Seyda Cigerxwîn bûne. Yani ez vê miva jî dibe evkê de lêkolînê xwe de miva jî hîs kir arast. Hanîfî Celeblî heye ji Celebê ye bixwe. Hanîfî Celeblî siyasetmedar e li Swêdê. Nexwest ez bêm ji ber ku mixwast tu bêjî. Gelek dirêj jî li Swêdê ye. Mesela me hêst û romanên wî guhdarî kirin çawa mesela Seyda Cigerxwîn çawa nas kiriye. Çawa pêra alaqadar bûye. Demekê dirêj jî pêra wext derbas kiriye. Ez naxwazim bêjim çawa ew kiriye ji ber ku di röportajan de bila temaşevan bi xwe temaşe bike. Hêstiyarêkê mesela dema ku Kadir Çelik nivîskar helbestvan Kadir Çelik heye mesela.
دما کو قالا سیدا جگرخون دیگه به رحکی دن یعنی هیست دیگه هیچ چند سال در باز تنه وی ندیدیه اما بهیستیه مثلا هلبستوانه که وسا یکی کرد سویدی جیانا خوش دسته دما جیانا خوش دسته دبیزه مثلا کادر چلیک شهیه جی کردن آناتولیا نابین وسا اشغال استکهلم yani pekane jî piştgirî da dema ku em hatin vê derê hevserokê vê derê wehdî hevalê wehdî jî alîkariya me kir bi heyecan bû mesela heyecana wî jî tê hîs kirin xweş e yani alaqadariyekê gelekî xweş ji alî Kurdên Anatolya Navîn de yan xwedî derketinekê gelekî xweş heye vîya berbiçe û di vê belgeselê da wê hê baştir were dîtin yani henî baştir were hîs kirin دما کو برهف کرنه دا و تو وینا شاهید تاو که دا و تو آستنگی دیتن آنجی تو زحمتی و کشاندن جبر کو yani tu bajarê gidin timînî tu tê li gidin timînî tu tê Swêd û seyda işte li Rojavayê Kurdistanê û ji bo ku materyala berhev kin problem çêbûn an jî ve zehmetî kişand ya ji alî materyala ve tu zanî arê arşîvê de tu dipirsî ne yani helbet yani çünkü arşîv hindik e yani wek nivîskî gelek e wek dîtbarî kê min fotoğraf gelek in me zehmetî kişand lê ez dibêjim me kar jî anî yani me ji arşîvê me xweş neqişand di nava fîlmda me zehmetî kişand helbet zehmetî heye lê kes û sazî û rêxistinê bûne alîkar hene yani mesela çawa zanînkekî Ehmed de arşîvê de jî di hemî tiştê de jî kê navê vê belgeselê bihîst xwest tiştekî bike yani dibên mesela karê te li hev tê ji ber ku Seyda Cigerxûnê her kesî ye yani mesela ev bêjim ez ev film jî ê her kesî ye ez jî wisa difikirim yani ev film tenê min jî ra tevî bêje production çêkeriya wê jî bêje production çêkir em pêşengin ez xwe wek pêşeng dibînim yani hani tenê me pêşengî jê re kiriye me çêkerî û derhênerî jê re kiriye ev filmê her kesî ye yani ji bo dîroka Kurdî ji bo arşîva Kurdî ji bo nifşên nû hege me karibe tiştekî kiribe û em ê gelekî xweş bin û serfiraziya me jî wê ew be ji malbata Cigerxûn web kesî re hevdîtin kir an jî web kesî re reportaj kir kes heye li Swêd an jî li welat an jî ciyekî din erê li welêt li Alî Qamişloyê hin nasên Seyda Cigerxûn hene me şahîdê wê demî re me hev peyvîn çêkire Ferhadê Merdê helbestvan me bîra hev peyvîn çêkir ve gidin ji malbata Seyda Cigerxûn helbet yani hege dokumenterekî wisa çê bibe bê malbat ne mümkün e ku çê bibe li Swêdê bi piranî Swêdê rûdin mesela Azad Cigerxûn Bone Cigerxûn Gülperî Cigerxûn û Rojîn Cigerxûn Rojîn Cigerxûn bi xwe li Almanya rûdine wê demê ku me kêşan dikir li vê derê li ba xwîşka xwe mêvan bû wekî din li Hewlêrê neviya Seyda Cigerxûn heye Silîva Cigerxûn me bira hev peyvîn kir spas Yasîn Qera gotiye ji kerema xwe hûn dikarin binivîsînin em li vir heyî mirin ka saet çenda ez dixwazim tiştekî ji bo rast bikim dibe ew bo vayên yek bê be saet çenda bû Esîn saet şeşo ye saet şeşê vê derê dest pê dikin şeşê Ewropayê hinkî axaftin şeşê êvarê axaftin wê çê bibe dest pêkê saet şeşa dest pê dikin vê ser Seyda Cigerxûn hinkî malbat û nas û şahîdên wî wê çend gotinan bêjin pêşa navberekî were dayîn saet hefta film tê temaşe kirin film saetek e saet heşta cî film xelas bû bişin da ez ê wek derhêner hin tişta bêjim û pirs û bersivê hebin wisa ye bername em carek din dubara bikin kesek li me mêze dikin hûn dibînin tekst birina derbas dibe di wir da
hem adres hem cihê salonê hatiye nivîsandin û dikarin bi vê avayî jî adresê bigirin û temaşa bikin. Dema ku ve film kişand û li kîjan bajara li kîjan welata ve ew kişand ve em bêjin projeya an jî kêşan kişandin. Tenê Swêd Dicara bû û çûn Rojava mesela û بله yani ez bi xwe neçim rojava helbet bi xwe nikarîm warim Bakur ser hin mesela lê me ekîb ava kirin li wê derê jî Rojavayê Kurdistanê ekîbekî kêşan li wê derê kirin hevpeyvîn kirin û din detayî kişandin li Bakurê Kurdistanê jî ekîbekî xebat kir çûn gundê Seydayê Cegerxwîn mala Seydayê Cegerxwîn ku lê hatî dinyayê heta heft saliya xwe li wê derê jiyayê hat kişandin Hewlêrê ez û ekîba xwe em çûn li Hewlêrê bi Sînemxan Bedirxan re me hevpeyvînek çêkir ji ber ku hûn zanin tekîla wî û malbata wan jî xurt bû wê demê û gelek hevkariya hev jî kirine Seydayê Cigerxwîn de hevpeyvînê xwe de jî bi lêv dike ji xwe wekî din wek min gotî Silîva Cegerxwîn ji li wê derê bû em çûn Hewlêrê li Swêd hate kişandin li Almanya me kêşan kir hevpeyvîn kir û wekî din li Hollanda hin kêşan hatin kirin wisa li Fransayê jî arast me bi dayîkekê re jî reportaj kiribû lê ji ber problemên teknîkî me nikarî em wê bikarbînin wisa dema ku va proje dest pê kir ve bi kesên malbata Cigerxwîn ku niha li Swêd an jî li cêkî din ve pê re hevdîtin çêkir? Yani min gotibû bi malbata wî re me çêkiribû tabî ki yani li Swêd me çêkir bi zarokên wî re Ez dixwazim hinek warim aliyê huner û ew kê kîjan aliyê belge film zêdetir li ser we hestiyar bû an jî bi bandor bû? yani kîjan aliyê belge filmê li min bandor Belê, kir ne wisa erê, erê erê. yani Seydayê Cegerxwîn di ciwantiya xwe de ya meriv dikare bêje di zarokatiya xwe de aslında dest bi têkoşînekî kiriye rastiya Kurdistanê dîtiye bi meletiyê dest bi xebatê xwe kiriye xwandiye yani piştre hatiye guhertin fikrên wî baweriyên wî dîtinên wî yani li hember zilmak li ser Kurda hatî kirin hest û remanên wî qêrîna wî yani qêrîna wê ku yani çiye her derê Kurdistanê û li kîjan perçeyê Kurdistanê ku alîkarî pêwîst be bazdayê çûye wê derê ew gelekî li ser min bandor kir wekî din mesela hetanî kêliya dawiya kêliya jiyana xwe jî berxwedana xwe tu carî bernedaye û ew gelekî ez bandor kirim yani dema ku hatiye Swêd ku pirtûkê xwe berhemê xwe berhev bike û derxe yani wekek mesela di hevpeyvînê wî de jî ez hîs dikim wekek ku yani erka xwe dawî bikar yani erka xwe dawî bike hatiye wê derê ew min hîs kir yani ez hîs dikim di rûyê wî de di dengê wî de hevpeyvîn dabû di Kurdiyekê di televizyona Kurdiyekê de hatibû weşandin ew wî aliyê ez bandor kirim tekîliya Seyda Cigerxwîn malbata xwe yani mesela malbat wek gemasiyekî jî mesela bone Cigerxwîn dibêje em wek yên bav bûn mesela heta demekî beriya wî dikirine mesela zaman wext pir pêra derbas nekirine qala wan dike lê zarokê wî gelekî baş fam kirine ya bi taybetî keçên wî ez nabêjim kurên wî jî ne ama yani her kesê her zarokê wî baş fam kiriye ya bi taybetî keçên wî bavê xwe gelekî baş fam dike ku çiqas gazin jî kiribin yani mesela hevjîna wî gewrê digotiye mesela hani hinkî ji zarokê xwe ji malbata xwe re jî bide wan jî hinkî lê Seyda Cigerxwîn bersivên wî gelekî bandor kirim ji tiştên wisa
تماشاوان هیجا گپا من ایوانش اوک بی ورمی جبرگ مددانه که خکشاند جبر به ورمیه نکو شکر آن تشتگیت دوی مدایه در از باس بوی بن. بیجم سپاس یا دنجه ما اوکک هیا چه بیجم فرagmanک هیا ام تخازن وی چند دقیقه ام گهدار بکن جدو و ام بردام کن لی ایرو لور و کلور و پرمان جدس خبردان او تخت و او تاج بون اول فرز بتزبی و خجتا دزمن شکاند لمسر و پیز مقام بلنگام دولت هشتی من شعر خانی البست خانی ورست خانی جزري فقيه طيرة حريري وأنا مخندن إذي جان بمركبوك وأجي شعري جدك مدام بن لنگام دولت و هبون بون دجمنه هب پرچه پرچه بون تاکو کردستان جارا پیشی ده هلبستا کردی ده ناوی کردستان ده پیزن کسک و سور و زر نوال و پسار و چیا و اب هلبست در باسی رحی خلقی بود تاکو کردستان یارو پریشان کتبندستان کیم از بینه زوردستی بینه خزانی بینه نزانی اینجا جگر خوی دنگ خو بلند که و تخوازی وی ملت هانه شیعر ترك وعرب وعجم قانا عند في تقسيمات خاطر مالي ما بخون زماني ما وندابك من أمتي ناقضة وندابك نبي أصدر خم دجمنه خوين خار شاهي أفيون كوكيش دجمنه جون تركي دجوار مشا پیغمبری کی بو بنده بو چوبان ده به زیادت نل مادر بو سیدا چوبان ده شوپک خود هشت چکان هلگرم درکب میدان ریچک نوچکم جبوی انسان کیم از حتى كرد حقي خناص يعني أم جوك هوالي خنا بنو خدي سينور وحدود وآلاء وبيرق أم زماني خنا خير نبيسن أم نقارن جزور وظلمي خلاص بله دسته و ساق با اسین وک کردک آنا سولی ناوین وک پیکان امگلک سربلندن کو و ایرو بلگه فیلمک لسر سیدای جیگر خون چکریه و گلک سپاس جبوی ما شنازیه که گلک گرانبهایه ام بردوام بکن دما کو حسابك از سبي اجل ستو خولمم من فيلم سيركر دما کو از دركتم چه پیام آنجی از چه بگرم جور از چه او بکم جور چه تیکم ترکاخه ده هستیار در کوی از آنم ده پر باندور ببی جه فیلم ده به هستیاری کی در کوی yani mesela derbarê Seyda Cegerxwîn de tê hinê tiştê nû bî. Yani te gelek tişta zanî ez zanim mesela tu jî helbestî wê hez dikî ew dike ama tiştên nû tê bibînî ji ber ku tiştên nû tê de heye. Yani ez dibêjim tê bifikirî tê bêjî valahiyek bû û valahiyek hate tişekirin. Ez wisa dibêjim, wisa difikirim. سپاس سمیح سراج سپاس بوی اوکاتا لی پر دریجه موک نکرد وی نابره ده اگر کسک بخوازه درباره بلگه فیلم دا جه اسینه تشتکی بپرسه شکرم آخه بنویسینن امتکارن بینن سر اکرانه و جوه را بخونن بوی آوایی اونجی تکارن بپرسه خه داخلی او که ببن برنامه ببن جبوی و برهما جبوی جوانان چه گرینگی خواهیه؟ آره yani mesela berhemên Seyda Cigerxwîn gotinên wî pênûsa wê bandor li ser hemî Kurdan kiriye heta îro ji nifş bi nifş hat. Lê ji bo nifşên nû gelekî giring e yani wekî hûn jî zanin mesela berê ciwana ber bi hin tiştên dive diçe ji ber ku teknolojî hate guherîn hate pêşketin yani
سیدا جگر خون تجاری نایج بیرکرن لی جبوک ام ده حافظه دا زندی بهلن دوی جوان بیشن جبو جوانا هیگرینگ وارد دیدن یعنی دوی جوان نو نفشین نو جبور کو درباس نفشین پای خو بکن دوی هر حافظه وان داشی زندی بمینه گلکی گرینگه یا جبرکو یعنی مثلا هر گوتنین وی جیاناوی تکوشیناوی راستی جمرو با خدا دینه یعنی شخو شیارده که yani hun cizanın mesela bavemin dibêje yani carayeke min tişkî wisa dibîzim li Ewropayê demek seyda hatiye Ewropayê li ser piya demek hatiye salonê organizasyonekî hebûye nîv saetî insana li ser piya çepik lê danecir micara tu tiştî wisa nebîst yarê li ser piya gelekî çepik tên lê dan ama em bûne şahîd ama nîv saetê min tu carî nebîstiye dijiyana xwe de ew qat tevî organizasyona bûm yani demek ki divê ev nifş bi nifş bi taybetî bi berhemên wisa berhemên wekî din bi taybetî jî dîtbarî gelekî giring e ji ber ku ciwan zêdetiriyê dê temaşe dikin yani ji bo wî jî ji bo ciwana ez wisa yani xwedê derketin lazim e yani ev neviya wî dibêje di reportajê de jî dibêje mektebe bû dibe medrese bû rastî jî cegerxwîn bi tenê serê xwe medreseke yani wekek tu cigerxwîn bixwînî li gor min wekek de zanîngehek xelas kiriye ji bo wî gelekî giring e ji bo ciwanên Kurd سپاس و mesajê Semih Saraç em bixwînin Semih Saraç belkî tu nas bikî ji Kurdên Anatoliyê navî ne xe parêzer e li Qûliyê dimîne divê kim ez bir halkın yalnızca kendini değil geçmişine, diline, hafızasına sorduğu derin bir soru. Yasakların gölgesinde büyüyen kelimeler unutulmamak için direnen hatıralara kuşaktan kuşağa taşınan bir kültür. Belgesel Kürtlerin kimlik, dil ve aidiyet mücadelesini sade ama güçlü bir anlatımla gözler önüne seriyor. Bazen bir annenin dilinde, bazen bir dengbejin sesinde, bazen de gençlerin geleceğe dair umutlarında aynı sorunu, yankısını duyuyoruz. Kim az, cevabı ise her izleyen ye diyor orasını. Spas, teşekkür ederiz bu şeyin için, mesajın için. Eğer kes bu xaza esine tişteki ji boy belgefin bipirse und dikarin ji me re binivîsinin. Spas boy mesajê we, ez mesajê we dixwînim tên em dibînin û yekcarê jî heytinin ser ekranê. Ez dixwazim tiştekî din bipirsim, tiştekî hinekî ew eger cigerxwîn îro sax biyo bi dîtina we wê çi mesajê bida gelê Kurd? yani li gor min hege seyda cigerxwîn sax be ez vê difikirim carê pir ege seyda cigerxwîn sax ve ji Kurda re bigota çi divê demê de wê bi gelek aliyê Kurdan gelekî kêfxweş bibe ji ber ku Kurd di vê noktayê de îro da bi gavên gelekî mezin têkoşînekê gelekî mezin hatin merheleyeke pir ciddî wê bi vîya gelekî kêfxweş bibe yani wê ji bo vê noktayê jî xemgîn bibe yani heta îro mesela ji bo yekîtiya Kurd jî seyda cigerxwîn gelekî berhemên wî jî hene gelek xebat û têkoşînên wî jî hene ji bo ku Kurd bibin yek ji ber ku mesela gotinek wî heye di her mîtîngê de tê gotin dibe hege Kurd nebin yek wê herin yek bi yek wê tu nebin yek bi yek yani heta niha jî ev yekîtî mesela gelekî têkoşîn jî tên dayîn ji bo ku yekîtiya Kurda di nav xwe de ava be ji ber ku çareseriya meselaya Kurd bi yekîtiyê wê çareser bibe yani çareserî di yekîtiyê de aslında divê evkê de jî me bi xwe jî dît yani divê pêvajoya wê şerê li Kobanê meşiya wê berxwedana wê derê û li hemî dünyayê Kurdek bûne yek bi yek dengî çi ava bûne wisa encam me bi xwe jî dît wê bi wê noktayê kêfxweş bibe lê hê jî ku yekîtiya heta çend sal derbas bûne çend sed sal 10 sal derbas bûne hê nehatiye ava kirin wê bi wê jî xemgîn bibe wê xebatê xwe bikira 10 qatê din berdewam bikire ama wê mesela çawa be wê qawata xwe jî hê zêde bikire
جبر کو به میلیونان کرد نهال پای بانا yani tabi tekoşina uy bana. دما کو دست به چکر نکر کیجان هلبست و آنجی کیجان گوتنن جگرخون زیاده لسر تا باندور چکر هلبستین وی یل سر ویج بو آزادی جنه دبی جنه رابط سر خواه yani hani غلامتی رد بکل سردستی رد بکل سر پیا خوب سکنه آزادی خود دوت کاری بدست هلبستین خواه سر جنه گلک از باندور کرم كيما از شخوا يعني تمي دماغ موتي دسبيكي داج مقول زاروكاتيا من داج شخوا كينا ام او جلكي از باندور كرم يكشي مسألة كي خوي غازي محمد هيا سر غازي محمد هيا يعني او مسألة از جلكي باندور كرم دبيجا من خبر شان جي غازي محمد را بما هيجا هذا مشان مقولتي ام تخواصن باكوري كردستان شورش که اوا بکن قاضی محمد چی گوتیه اون نخشره خود چکن اون خیزه خود دیار بکن و گیدن تشتی دن لمه لسرمه مثلا اوجی باندوره که گلک زیده پاشش خود سیده در رپورتاج خود دویجه نه ما نخشره چکه نه ما آلی کاری کرد نبو یعنی هن نه چو سری و آلی وی گلکی از باندور کرم او خورتێکی کوردیمە جوان حەجۆن دە فراگمانی دەژمە پاروا کربوو مثلا ئەو هەم جوان حەجۆ خۆ پر بە باندۆر بۆ تەیسیر هەرکو ئەس گوداری دکم ئەس وسە چاوێم تژە دبن ئەس هێستیار دبن ئەوژی گەلێکی باندۆر لەمە کرد خۆشناف yani هەلبەستین وی گەلێک yani مثلا مرف نکاره بێژە ئەو خۆشە ئەو نەخۆشە ڕاستیشی گەلێکی بکورن گەلێکی بواتەنە گەلێکی خۆشن مثلا خانی نجیان جی گوتیه دی بگوتا کردن و مردن و پر خاشه و سرخبون دما کو yani منها belge film çekir avuk çiye em bejin jivraşın da onu çıbıkın belge filmi valatan be liskandın ye her festivala ye her peşbirka çiye avka ve planal peş ve çiye ام دخوازن دقیقا ناونه تویدا بر همین وی شخصی وی تکوشناوی بر خداناوی ورزانین نتنه مثلا بیرون روجلاتا ناوین مثلا کردستان روجلاتا ناوین جی نتنه لسر کردا باندور کری لسر همی گلین حریم باندور کری ویا در رپورتاج آنده شوا تماشابان وی ببینن ما دسپیکش خود گالاسی بیچید به لستوکولمی پشتی ویا لحشت تباغه لتورنتو ویواره نشاندن ها ارگانیزاسیون لوی در کانادا تکرن ما دست بکر ما خوش فستیوال را آماده کر ما دست بکر ما شام چند فستیوالا فیلم آمد سرلیدان دست بکرن ما سریلیدا کردش نیویورک کردش فیلم فستیوال کردیا نیویورکه ما سریلیدا ve gidince emi bişinin festivala yani hani emi bişinin gelek festivalan hem jî yani jî festivalan jî gayni garajî em dixwazin li çend welatan jî bi organizasyonên taybet li salonên sînemayê bi temaşevanan bidin temaşe kirin. me got nîv saet lê me nêzîkî 45 deqa me berdewam kir یک جاره وسا دبه ام هیدی تن داویه برنامه استخازم بیجی بپرسم خیریج وی پروژه ویدن ریزه و هنه آنجی اره پروژه که من اصلا چند پروژه هنه پروژه که استخازم دست بی بکم هیه پشتی نابرکی امی نابرکی بدن هلبت لی آماده کاری هیا وک کاسلاک من چیجی کریه اره امی چکن از بیشم کشم پروژه هم کرم که yani لسر تدی دنگ بیجی جی لسر من گلکی باندورا وی هیا yani
از به دنگ بیجی را کینگه من ناس کر یعنی ما گداری دکر اما به دنگ شاکرو 1980 وصل من دست بيكر من پر گداری دکر حتی داکی من دگو دیام دگو خودی که گداری کرد دگو خودی که تشفام فهم دکیه تبیم اریا چه جی فهم دکم تا دست بيكر میش زیده فهم ندکم پاشه تابه من فهم کر لسر دنگ بیجا از خوازم تشکی چیکن yani اونجی زانن مثلا ده دنگ بیجی پر گونه yani دیروکا کردی دا پر گونه پر گرینگه yani جالی چاندی دا جالی زمان دا جالی کلتوری دا جالی همه تشتا دا گلک تشتا دا گلکی گرینگه ادوی دمه جن متی دکشان دیسا yani mesela jin geçken buradan jit xwastin deng bêjî bikin lê eyb bû ku jin bêjin heta gelekî kilamên deng bêj bi lêv dikin ê jina bûne ama jin nikarin bêjin bi dengê mêra dihate belavkirin li ser giringiya dengbêjiyê li ser têkoşîna jinê ya diqata dengbêjiyê de jî projeyekî min heye ez ê dixwazim dest pê bikim سپاس اسین داوی از خازم تو جبوی تماشوانان جبوی کو گالا سبه خازی چه مساج بدی آنجی چه بیجی کرم که و اکرانته yani film çekirin pir zahmete rastî jî mesela hege ji dil mesela bêjin nel welatê xwe bî til welatê herîbî bî ferq nake yani dil ku bî jî têkoşîn her berdewam e yani Kurda va hîn kir di koçberiyê de jî em dikarin berhemê xwe çêkin dokumenterê xwe jî filmê xwe jî û hemî xebatên xwe jî bidin meşandin yani zehmete ez çima dibêjim ama zehmetî encama wê pir xweş e tu berhemekî ava dikî tu wê zehmetî nabînî jî yani ez zanim yani me gelekî zehmetî kişand westiyan em li ser xebitîn me gelekî tişt kir ama encam hege bi dilê gel be tu kêfxweş dibe ew westîbûna te ew zehmetiyê te hemî ji te tên ji bîr kirin bi te tên ji bîr kirin wek min gava din di nav gotina xwe de jî kir me pêşengî ji vê projeyê re kir yani ew fîlma kî me ez diyariye ji bo hemî Kurda yani diyariye bi taybetî ji bo hemî ciwanên Kurd ji bo hemî zarokên Kurd yani loma dema ku li vê projeyê xwedî derkevin warin temaşekin û derbasê nifşê digin gelekî giring e ji bo wî jî bangewaziya me ew e filmê kî me ez yani filmê we sibê li Stockholmê tê nîşandan êvarê saet şeşa dest pê dike em dibêjin bila herkes were û filma xwe temaşe bike yani kesên ekîba xwe ez gelek spas dikim ekîbekî gelekî hêja bû rastî jî wek min gotiye çûnku jî ekîbên din ferdên din tevê ekîbe bûn yani bi xwe bi xwezayî bi dilxwazî tevê bûn filmekî kolektif bû yani kolektif hat ava kirin ve kolektifî hate ava kirin ez dikarim wisa bêjim yani kerem kin warin sibê bi hev re temaşe kin me ewqa qala fîlm kir ewqa qala fîlma dikin di bernameyan da di nûçeyan da di reportajan da ya hûn warin temaşe kin hûn jî dikarin biryara wê bi xwe bidin nêrîn û fikrê xwe bi me re parve bikin ez gelek spas dikim yani dawî herhalde ez gotinê xwe dayê spasiya xwe ji bikim ji bo Pekan TV gelek spas dikim ji bo Pekan TV ji bo ew derfet anîn dan sohbetekî xweş bû bi samîmî wisa bi kêfxweşî ez gelekî tevlî yani bi min gelekî kêfxweş bû ez jî kêfxweşim yani îro wek Kurdek Anatolya navîn wek jinekê ku min pêşengiya vê karî kir ez gelekî kêfxweşim ez gelek spas dikim her hebin ji bo temaşevanên Pekan TV jî û her hebin kekî Ahmed spas em jî spas dikin em jî bi te û bi berhem û projeyên te çêkirî serbilindin helbet lêger vir de ciyekî gelek fîlm lêger gelek ciyekî giring digire ji ber ku cara yeke me Kurdên Anatoliyê navîn bi belge fîlmekî wisa hatin danasîn têne naskirin û li ser qada sosyal medya û li ser fîlm li ser tevayî cîhan dikare lê meze bike û wek tê zanîn
هر زمانه کی جیره نویس یعنی آلت یازی خجی هیه او به انگلیزی فرانسی به آلمانی و هر وها به ترکی به کردی جی هیه ام گشتن داویا برنامه ام سپاس دکن کو اسین بو میوان اما ام اجي دوباره بكم سبي قالا فيلم لستوكهولم به دار خستن ادرس ملوی داره نویساندیه و کسی که بخوازن هرن فیلم مزه بکن تماشا بکن کسی استوکهولم و در دور استوکهولم فیلم ساعت 6 دست پیدا که ام دبیجن حتی برنامه کدن بمنن تو خیر و خوشی دا و ایواره و خوش به